iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye ikingura. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 na FM 93.3. Muri Uganda ni kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura Ikisoro, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Kuva ku cyumweru kije kugera ku itariki ya 16 y'uku kwezi, Abanyarwanda bazajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. N'ubwa mbere aya matora yombi azabera umunsi umwe. Amatora duheruka nk'aya mu 2018 bari miliyoni 7,100,000 zirengaho gakeya, ubu ni miliyoni 9 zirenga. Urumva ni hafi miliyoni 2 z'Abanyarwanda biyongereye, navuga bagiye gutora bwa mbere, cyangwa abo twita first time voters. Uyu ni Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora y'u Rwanda. Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bijihije isabukuru y'imyaka 62 ishize igihugu cyabo cyigenga. Naho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'abibirebana na EAC baraye barangije umwiherero i Zanzibar muri Tanzania. Aya makuru n'ayandi twabateguriye turayarambura mu kanya gato cyane. Turahera kuyo hirya no hino ku isi na Geoffrey Mutagoma. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ku nshuro ya mbere Leta y'u Rwanda yagize ikivuga ku biherutse gutangazwa na Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza Keir Starmer ko amasezerano u Rwanda rwagiranye n'icyo gihugu yapfuye agahambwa atarashyirwa mu bikorwa. Itangazo ryaraye risohowe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rivuga ko u Rwanda rwamenye umugambi wa Leta y'Ubwongereza wo gusesa amasezerano bwagiranye narwo yerekeye abimukira n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu nk'uko ateganywa kandi yemejwe n'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi. Iri tangazo rivuga ko ubufatanye bwatangijwe na Leta y'Ubwongereza bugamije gukemura ikibazo cy'abimukira kibubangamiye. Rivuga ko iki ari ikibazo cy'Ubwongereza atari icy'u Rwanda. Rikomeza rivuga ko u Rwanda rwubahirije ibirureba harimo n'ibyerekeye amafaranga, kandi ko rukomeje inzira yo gushakisha umuti w'ibibazo birebana n'abimukira, rutanga umutekano n'agaciro ku mpunzi n'abimukira barugana. Iri tangazo ntacyo rivuga ku byerekeye imari Ubwongereza bwatanze igenewe uyu mugambi. Gusa hashingiwe ku byanditsemo bishobora kugorana ko Ubwongereza bwasaba kuyasubizwa kuko ari bwo butubahirije iyi gahunda. Ubwongereza bwari bwahaye u Rwanda igice cy'imari ya mbere igera kuri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, busezeranya kuzatanga ayandi abimukira batangiye kuhagera. Uretse kuvuga ko iyi gahunda isheshwe, Leta y'Ubwongereza nayo nta kindi irarenzaho cyerekeye iyi mari. Inama y'iminsi 3 yahuzaga abaminisitiri bashinzwe umutekano ba Afurika y'Uburasirazuba EAC n'ab'ububanyi n'amahanga bo muri uwo muryango yaberaga mu kirwa cya Zanzibar muri Repubulika ya Tanzania yashoje imirimo yayo ejo ku wa mbere. Abo bategetsi baganiriye ku bibazo birebana n'amahoro n'umutekano, imibanire hagati y'ibihugu, politike na gahunda ngari z'uyu muryango. Ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuze ko bahangayikishijwe n'aho ibintu bigenda byerekeza. Bemeza ko uburyo bwonyine bwo kubona amahoro arambye ari inzira ya politike, bityo bashyigikira ibikubiye mu biganiro byabereye i Nairobi muri Kenya n'i Rwanda muri Angola hagati y'impande zirebwa n'ikibazo. Ku bijyanye n'impaka zikurura ubwumvikane buke hagati y'ibihugu, bavuze ko bifite ingaruka mbi kuri gahunda ngari y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yo kuzahuza imipaka. Basaba ko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahura vuba bishoboka, naho Burundi n'u Rwanda bakazagirana ibiganiro bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka mu rwego rwo gushakira umuti w'ibibazo bibangamiye umubano w'ibihugu byabo. Hagati aho, mu gihe inama yari ikomeje, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye inama ukwabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanditse ku rubuga rwa X ko bombi bagaragaje ubushake bwo gushyigikira inzira ya politiki yo gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, bityo bakaba bafashe imyanzuro ifatika yo kubyutsa amasezerano y'i Nairobi n'i Rwanda. Gusa Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashubije ku rubuga rwa X nayo igira iti ntitwihute cyane. Inama ya Zanzibar yari inyunguranabitekerezo, ntiyari ifatirwamo imyanzuro. Yashinje ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 kuba inyuma y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro nyuma y'inama yagiranye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanditse ku rubuga rwa X ko inzira ya diplomasi ari igikoresho gikomeye cyo gukemura ibibazo hagati y'ibihugu. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyumweru zakuye abakozi bazo muri Niger babaga mu kigo cya gisirikare c'101 hafi y'ikibuga cy'indege mu murwa mukuru Niamey. Ni imbere y'uko zisohoka mu kigo cyazo kiri hafi y'umujyi wa Agadez uri mu butayu, aho zifite ikigo cy'indege za gisirikare zitagira abapilote. Zirateganya kuhava mu byumweru bike biri imbere. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger mu kwezi kwa kane bwategetse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikura ingabo zayo ziri hafi 1,000 muri icyo gihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye umwaka ushize. Itangazo Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ifatanyije na Minisiteri y'Ingabo ya Niger byavuze ko iki gikorwa cyabaye mbere y'iminsi yari iteganijwe kubera imikoranire myiza hagati y'ingabo z'impande zombi. Ikigiye gukurikiraho ni ukuhakura ikigo cyakoreshwaga n'indege za gisirikare zitagira abapilote gifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika, kiri hafi y'umujyi wa Agadez uri hagati muri Niger. Iki kigo cyagize uruhare rukomeye mu gutanga amakuru y'ubutasi ku mitwe ifitanye isano n'abajihadiste nk'uko byatangajwe na General Kenneth Ekman wo mu ngabo za Amerika zirwanira mu kirere. Ingabo ziri muri iki kigo cyahawe izina rya nomero 201 ziteganijwe kuzava mu kwezi kwa munani. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger bwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ntarengwa ya 15 z'ukwezi kwa 9 ngo be yavanye ingabo zayo mu gihugu. Mu kwezi kwa kane Uburusiya bwohereje abatoza ba gisirikare muri Niger. Iki gihugu, Mali na Burkina Faso bituranye kuwa gatandatu byasinyanye amasezerano yo gushyiraho ihuriro. Bose basheshe amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu by'Uburayi na Amerika. Umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO watangaje ko babajwe n'uko nta ntambwe igaragara urimo gutera muri gahunda yo kwiyunga n'ibihugu bya Niger, Mali na Burkina Faso byawuvuyemo ubu biyobowe igisirikare. Mu ijambo perezida wa komisiyo y'umuryango wa CEDEAO Umar Touré yavuze ku cyumweru atangiza inama yabereye i Abuja muri Nigeria, yerekanye ko akarere ka Afurika y'Uburengerazuba gashobora gukomeza gucikamo ibice n'umutekano wako ukarushaho kuzamba nyuma y'aho Niger, Mali na Burkina Faso bishyize umukono ku masezerano yemeza umuryango mushya bihuriyemo wa Alliance of Sahel States (AES). Aya masezerano yashimangiraga ko ibihugu byasohotse burundu mu muryango wa CEDEAO umaze imyaka ikabakaba 50 nyuma y'uko bihagaritse ubufatanye mu bya gisirikare na diplomasi byari bifitanye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, ubu bikaba byariyegereje Uburusiya. Abakuru b'ibihugu bya Niger, Mali na Burkina Faso bahiritse ku butegetsi aho babusimbuyeho hagati y'umwaka 2020 n'2023. Kugeza ubu ntibirasobanuka neza uburyo umuryango mushya bashinze uzahangana n'ibibazo bya politike, kuzahura ubukungu bw'ibyo bihugu biri mu bikennye cyane ku isi, ibibazo by'umutekano mu gihe bahanganye n'ikibazo cy'abarwanyi ba Kisilamu bamaze imyaka 10 bateza intambara muri ako karere. CEDEAO yongeye gutora Perezida Bola Tinubu wa Nigeria kuyobora uwo muryango mu gihe cy'undi mwaka umwe, isaba abakuru b'ibihugu bya Togo na Senegal kuganira n'abasirikare bayoboye ibihugu byayisohotsemo bakareba uko byagaruka muri uwo muryango. Abayobozi ba CEDEAO bemeje ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo 5,000 zihora ziteguye guhangana n'iterabwoba. Mu ikubitiro hazabanza 650 zongerwe uko igihe gihita. Ibihugu bigize uyu muryango nibyo bizatanga amafaranga azakenerwa mu bikorwa by'uyu mutwe w'ingabo, ariko CEDEAO izasaba inkunga y'amafaranga muri Afurika yunze ubumwe. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muradukurikira no kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.voa.com. Kuva ku itariki ya 14 kugera ku ya 16 z'uku kwezi, Abanyarwanda bazajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Harimo bishya bitandukanye nko kuba ari ubwa mbere aya matora yombi azabera umunsi umwe. Ibindi bishya mugenzi wacu Edi Rwema arabiganiraho na Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora y'u Rwanda.
uko ibihe bihinduka ni nako n'ibikorwa by'amatora mu bijyanye n'imyiteguro yabyo bigomba guhinduka kuko hari ibintu bishya biba byaje. Dufite abanyarwanda bageze igihe cyo gutora banditse kuri lisiti y'itora barengeje 9,000,000. Urebyeho twahereye mu 2003 cyangwa 2001 ntabwo bari barenzeho 3,000,000. Amatora duheruka nk'aya mu 2018 bari 7,100,000 zirengaho gakeya, ubu ni 9,000,000 zirenga. Urumva ni hafi 2,000,000 z'abanyarwanda biyongereye navuga bagiye gutora bwa mbere cyangwa abo twita first time voters. Abo bantu rero ni benshi, ubwo hari byinshi bisabo, hari byinshi bivuga, haba kubigisha, kubakangurira amatora, kumenya iby'imitwe ya politiki iteganya gukora. Nicyo ni gishya, nicyo ni ikintu gishya gitandukanya cyane amatora tugiyemo n'aya dusanzwe dukora. Icya kabiri, tugiye gukora amatora abiri azakorerwa icyarimwe, ya perezida wa repubulika n'abadepite azabera umunsi umwe. Ibyo nabyo ni bishya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nibwo dukoze amatora nk'ayo. Hari ibintu byinshi rero ubwo bizahinduka mu bijyanye n'imyiteguro, mu bijyanye ndetse n'uburyo amatora azakorwa nyirizina mu byumba by'itora. Ni byinshi birimo. Ikindi ni imyumvire y'abantu, imyumvire y'abanyarwanda, yaba abatora bisanzwe, yaba abanyapolitiki. Birumvikana nyuma y'imyaka 30, nyuma y'imyaka 20 n'indi tuyobora amatora, nko muri icyo gihe nagiye nkurikirana ibikorwa by'amatora, imyumvire nayo igenda ihinduka. Iyo imyumvire igenda ihinduka y'abantu, ubwo nyine n'ibijyanye n'amatora nabyo bigenda bihinduka bitewe n'urwego abanyarwanda baba bagezeho. Navuga rero muri rusange buriya amatora batandukanye, kandi hari byinshi tutegura gukora cyangwa twatanye no gukora bitandukanye n'uburyo twakoraga. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bakunze kuvuga ko amatora mu Rwanda ari inkinamico, ko kenshi ibizayavamo biba bizwi. Hamwe muri komisiyo iyo mwumvise ibi bibavugwaho mubyakira gute? Turabizi ko hari abantu baba bamenyereye, nko muri iki gihe tuvuge abantu barimo biyamamaza, turabizi ko hari abamenyereye ko iki gihe hari igihe kiba ari icy'imvururu, cyo gutukana, kurwana, guterana amabuye. Mu gihe mu Rwanda bidahari, twebwe n'ibyo twita ubudasa, ubibonye wundi akavuga ngo ni ikinamico, kuko ibyo abona ahandi bo bita ko ari byo wenda byiza mu mateka tutagira. Ibyo rero byo kuvuga ngo ni ikinamico, sinzi uri mu Rwanda wenda we niba yabivuga, ariko n'uwabivuga yaba wenda atareba. Ngira ngo ibyo byo kuvuga ngo ni ikinamico, ababivuga nyine ni babandi batazi ubudasa bw'igihugu cyacu muri rusange, nta nubwo ari n'amatora gusa. Hari byinshi tudasangiye n'abandi, kandi n'ubundi ntabwo tugombye kuba tubisangiye nabo, ko hari byinshi bitandukanye. Tugaruke rero ku munsi nyirizina w'amatora. Niki abaturage bakwiye kwitega? Ese amatora atangira ryari? Umuturage niki agomba kwitwaza kugira ngo ajye gutora? Hanyuma amatora arangira ryari kuri uwo munsi? Icyo dusaba abanyarwanda ni uko cya mbere bamenya aho bazatorera, kandi ubu ibyo bamaze iminsi bakora. Cya kabiri, ku munsi w'itora bakazaza gutora bitwaje ibibaranga. Ndashaka kuvuga indangamuntu, baba ari mu Rwanda n'abo barazifite, ko abo hanze bo n'udafite indangamuntu hafi yakoresha pasiporo ye. Ikindi, amatora atangira saa 9 za mu gitondo. Ndashaka kuvuga ari amatora azaba kuri 15 mu Rwanda no kuri 14 mu mahanga. Mu mahanga iyo tuvuze saa 9 ni amasaha y'icyo gihugu amatora aberamo, hanyuma agasoza saa 9 z'igicamunsi. Ibizaba bisigaye ni komisiyo y'amatora. Ubwo natwe na komisiyo y'amatora hari ibyo amategeko adusaba, ibijyanye n'imiyoborere y'amatora mu mucyo, mu bwisanzure. Ibyo natwe tukaba tubyijeje abanyarwanda badukurikira, kandi twizeye ko amatora yacu azagenda neza nk'uko bisanzwe. Umunsi rero w'amatora urarangiye. Ni ryari abanyarwanda bazatangira kumenya ibyavuye mu matora? Nk'uko dusanzwe tubikora, tugateganya ko no ku munsi w'itora nyirizina tuzarara tumenyekanishije amajwi yo tuzaba twashoboye guhuza kuri uwo munsi. Abanyarwanda rero bazarara bazi
cyangwa buzajya gucya bazi aho birimo biganisha ku bijyanye n'ibarura ry'amajwi. Turateganya ko bitarenze itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi nk'uko biri muri gahunda y'amatora tuzaba twatangaje ibyavuye mu matora by'agateganyo, hanyuma bitarenze itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi nanone tuzaba twatangaje burundu byavuye mu matora. Ubwo nibwo hazamenyekana umukuru w'igihugu watowe ndetse n'abadepite batowe muri biriya byiciro bitandukanye. Charles Munyaneza n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora y'u Rwanda yavuganaga na Edi Rwema ku matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azaba kuva ku cyumweru kugera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rwa gisirikare rwaraye rukatiye igihano cyo kwicwa abandi basirikare 22 baregwa gutoroka urugamba mu ntambara barwana na M23. Urukiko rwasomye imanza ebyiri zitandukanye, zombi zaberaga mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mu rubanza rumwe urukiko rwavuze ko abasirikare 16 bagomba kwicwa, no ku bandi 6 niko rwategetse mu rubanza rwa kabiri. Nicyo gihano umushinjacyaha bose yari yabasabiye. Muri izi manza zombi kandi abasirikare 3 bakatiwe gufungwa imyaka 10, urukiko ruhanagura ibyaha abandi 4. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize urukiko rwa gisirikare rwa Kongo rwakatiye abandi basirikare 2 igihano cyo kwicwa. Hari hashize iminsi 2 kuwa gatatu nanone ruhaye iki gihano abandi basirikare 25. Bivuze rero ko mu gihe kitarenze icyumweru abasirikare 49 bamaze gukatirwa igihano cyo kwicwa kubera guhunga urugamba nk'uko umushinjacyaha abibarega. Bashobora kujurira, gusa bariyongera ku bandi 8 urukiko rwa gisirikare rwakatiye kwicwa mu kwezi kwa gatanu gushize. Ubu rero bose hamwe ni 57. Igihano cyo kwicwa ntikigeze kiva mu mategeko mpanabyaha ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyari kimaze imyaka irenga 20 kidashyirwa mu bikorwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003. Guverinoma ya Kongo kubera intambara na M23 yagishubijeho mu kwezi kwa kabiri gushize ku byaha birimo ibyo kugambanira igihugu, ubutasi, kuba mu mitwe y'amabandi yitwaje intwaro, kwigomeka ku gihugu, ibyaha by'intambara, ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Izi manza ziraba mu gihe M23 irimo itera imbere. Nko mu cyumweru gishize yigaruriye komine ya Kanyabayonga. Yubuye intambara mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021, imaze gushinga ibirindiro bisa n'ibizengurutse umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Guverinoma ya Kongo n'amahanga atandukanye n'umuryango w'abibumbye barega u Rwanda ko ruri inyuma ya M23, rwo rurabihakana. Mu batera inkunga M23, Loni imaze kongeraho na Uganda mu cyegeranyo Reuters, ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza, ivuga ko yiboneye. Uganda nayo irabihakana, ahubwo ikavuga ko ifatanya n'ingabo za Kongo mu ntambara zirwana n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwayo. Umuvugizi wungirije wa UPDF ingabo za Uganda, Colonel Deo Akiki, yabwiye Reuters ko ibi birego ari ibinyoma mu gihe ahubwo umubano hagati y'ibihugu byombi ari mwiza kurusha mbere hose. Ati byaba ari ubusazi guhungabanya ahantu turimo twitangira kugira ngo hagire ituze. Loni ivuga ko intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakuye mu byabo abantu bagera kuri 1,700,000. Biyongera ku bari basanzwe barahunze izindi ntambara n'ubwicanyi binyuranye, ku buryo bose hamwe barenga 7,000,000 nk'uko nyine Loni ibisobanura. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bijihije isabukuru y'imyaka 62 igihugu cyabo kimaze gisubiranye ubwigenge bwacyo. Mugenzi wacu Oriana Itangishaka yarahatubereye. Ivyo birori vyabereye ku rugo rw'umuserukizi w'u Burundi muri Amerika, Ambassadeur Jean Bosco Barege. Urubanza rwatanguye mu masaha ya 10 zo ku muhingamo, rutangurana n'indirimbo zihayagiza u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere yo gushikiriza ijambo nyamukuru. Ambassadeur Barege yabanje kwakira abashitsi b'iteka, muri bo hakaba harimwo intumwa z'ibiro by'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu, abaserukizi b'ibihugu bimwe bimwe vya Afrika, hamwe n'amashirahamwe n'ibigo bitandukanye by'abanyamerika bikorana na Leta y'u Burundi mu iterambere. Mu ijambo yashikirije mu rurimi rw'icongereza inyuma yo kwibutsa kahise k'igihugu cy'u Burundi,
karimwo ukuba uwagandaguye intwari yo kwikukira umuganwa Rudoviko Rwagasore gushika n'ubu ataramenyekana. Ambasaderi Barege yashishikaye avuga ukuntu imigenderanire hagati ya Amerika n'u Burundi yifashe muri iki gihe. Yagize ati: leta ya Amerika na leta y'Uburundi zose zarafashe umugambi wo gukorera hamwe mu vyerekeye ubutunzi, umutekano no mu vyerekeye kunagura amagara y'abantu. Uburundi na leta z'ubumwe za Amerika birakorana kandi mu migambi itandukanye iterambere, harimwo ukuntu Amerika izofasha mu bijanye no gutanga umuyaga nkuba mu gihugu cose c'Uburundi biciye mu mugambi wiswe Power Africa. Muri ivyo birori leta zunze ubumwe za Amerika zari ziserukiwe na Sarah Padula, icegera c'umuyobozi w'ibiro vy'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu, ibiro bijejwe Afrika. Yavuze imwe mu migambi n'ibikorwa Amerika iriko irakora mu gushigikira iterambere ry'Uburundi n'abarundi. Pandula yavuze ati: We are proud to make Burundi a presidential malaria initiative. Turanezejwe no kuba twarifatanyije n'u Burundi mu mugambi wacu w'umukuru w'igihugu cacu wo kurwanya malaria. Ivyo vyerekana ukuntu ibihugu vyacu uko ari bibiri bihuriye ku mugambi wo gutuza ikiza ca malaria. Vyongeye tugiye gukorana n'u Burundi mu ntumbero yo kunagura ubutunzi bw'ico gihugu n'umwidegemvyo wacu, tubicishije mu biro vyacu bijejwe iterambere hamwe no mu mugambi Power Africa. Leta zunze ubumwe za Amerika zaratanguye gufasha Uburundi mu vyerekeye kuronka amasoko ntanganguvu yizigiwe kandi akora neza. Muri ivyo bikorwa n'imigambi yo gufasha mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi, Ambasaderi Barege yongeye atera kamo abarundi baba muri Amerika kugwiza inyigisho n'ubumenyi, bagashishikarira gutaha gushira mu ngiro ivyo bungutse. Ndatera kamo abarundi bose baba muri leta z'ubumwe za Amerika kabasaba gushika ku migambi ya mbere yabashikanye muri iki gihugu. Ubwa mbere na mbere ubumenyi babunonosore kugira ngo batahuke mu gihugu cabo cabibarutse, bakoreshe ubwo bumenyi barahuye muri Amerika. Mu bandi bitabiriye urwo rubanza ni Umurundi w'umucuraranzi Auguste Burundi aba muri leta ya New Hampshire mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Yateramishije abashitsi n'indirimbo ziwe zisanzwe zihagiza Uburundi. Nkuko mu ndimbo mwavyumvise, dukunda Uburundi, tubukundisha abandi. Ntidushaka gukunda ko abantu ntashaka gukunda Uburundi se twabanze kubukunda nabwo hariho kubukorera no kubwamamaza. Ivyo bintu navyo mu kubikora turakora ibikorwa by'iterambere mu gihugu cacu. Hano tugapagasa kuburya kuva kira basogokuru barapagasa mariko bagatwara mu miryango. No kuvuga nimba no munsi je noba ndafise hano mfise abakozi babiri nawe ukagira babiri undi babiri. Ubukene ko turavuga ejo na ya mbona kazo y'igihugu tuzoyishikako. Umugabo wifuciye mu diaspora nta gihugu na kimwe nzi cyo cyateye imbere kitatejwe imbere n'abantu basotse igihugu bakajya gupagasa. Uwundi ni Umunyakenya Changin Mpanga Mungai yifatanyije n'abarundi muri urwo rubanza, avuga uko yabonye rwari rumeze. The Burundi Independence Day celebration was a lot of fun. I love the atmosphere as well. The performance. Ibi birori byo guhimbaza ukwikukira ku Burundi byari biryoshye. Nashimishijwe n'imyidagaduro itandukanye nahabonye, guhura n'abantu batandukanye, kubyina, kandi byamfashije kongera kugerageza kubyibutsa. Ikindi kiranga umuco w'abarundi ni uko bahuriza hamwe nk'umuryango n'imiryango. Ibi byagaragajwe ahanini n'uko twakiriwe, ukabona abana barakina neza ntawe ubakoma. Ibi ni byiza cyane. Urwo rubanza rwabaye akaryo abarundi baba muri Amerika kubona no kumenya umuserukizi w'igihugu cabo mu gihe amaze amezi 5 yonyene ashitse muri ayo mabanga. Abatari bake bavuga ko bamwiteze ko vyinshi, cane cane mu guhuza abarundi basanzwe bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye mu mareta babamwo. Oriane Itangishaka, Ijwi rya Amerika, i Washington DC. Oriane Itangishaka, urakoze kuri iyi nkuru rero y'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika, ukuntu bijihije isabukuru y'imyaka 62 igihugu cyabo kimaze gisubiranye ubwigenge bwacyo. Dusubire mu Rwanda. Ejo kuwa mbere hashize nyine abana barenga 200,000 barangiza amashuri abanza bakoze ibizamini bibaha kujya mu yisumbuye.
barimo abo mu nkambi y'impunzi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba. Fulgence Hakizuwera yariyo kureba uko babikoze. Abanyeshuri basaga ibihumbi 200 bagizwe n'umubare munini w'abakobwa bitabiriye ibizamini bisoza amashuri abanza mu Rwanda. Muri abo banyeshuri harimo abasaga ibihumbi 200 bo mu nkambi z'impunzi ziri mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryasuye ikigo cya Nyabicwamba giherereye mu karere ka Gatsibo ahabarizwa inkambi ya Nyabiheke icumbikiye abaturutse muri Kongo basaga ibihumbi 11 kuva mu mwaka wa 2005. Kuri iki kigo cy'amashuri cya Nyabicwamba cyakoreweho ibizamini higa umubare munini w'abana baturuka muri iyi nkambi. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bitabiriye gukora ibi bizamini bizamara iminsi 3. Bagaragaje uburyo badashobora gupfusha ubusa amahirwe yo kwiga mu gihe biga ntacyo basabwa. Ubuzima bwo mu nkambi buzi bute? Meze nabi. Meze biragoranye. Ntabwo ari neza cyane ariko tena ntabwo ari bubi cyane ku buryo umuntu yavuga kari ubwo twese turiga nta utanga amafaranga ya minervare yo kwiga ku ishuri. Mbese twese dufite ibintu byose bingana. Bituma nyine twumva dufite courage kandi tukagira n'ejo hazaza Yesu. Njyewe nzaba perezida. Njye numva nziga niga kaminuza zose nkagira akazi keza. Kwiga ni ikintu cyoroshye wakishyizemo ubasha kugikora uko wangana kose ufite intego yo kwiga birakorohera kandi ubikora neza iyo ubishatse. Ingero z'abakuru babo bagiye biga barangiza amashuri ubuzima bwabo bugahinduka. Aba bana bakiri bato bazishingiraho bagira umuhate wo kugana aya mashuri nubwo bakora urugendo rutari ruto bava mu nkambi bagana aho ari kuko bahagenda hafi amasaha 2. Icyo nababwira ni uko bakwiga kuko bazagira ejo heza bigatuma babaho neza. Hari abize ubona ubuzima bwabo bwabaye bwiza nibura? Barahari benshi barize babona akazi keza bituma babaho neza cyane. Nabonye abandi biga bakigeza kuri byinshi nanjye ndavuga ati reka nige nzigeza kuri byinshi nzagira ejo heza. Mukuru wanjye yarize ararangiza ubu ngubu n'umuntu wese n'umukerarugendo. Ubuzima bw'umuntu wize ahantu ushaka gutandukana n'umuntu utarize ashobora kuba yicaye wenda nta kazi afite ariko ari gukorera abandi wenda bagenzi be ku buryo igihe isaha n'isaha aba yiteguye ko ashobora kuzabona akazi. Kwiga bigira akamaro kandi bituma nyine ugira ejo heza, bifasha ababyeyi. Inzego z'uburezi muri aka karere ka Gatsibo iyi nkambi ya Nyabiheke iherereyemo zivuga ko nta kinyuranyo kigaragara mu kwitabira amashuri kw'abana bo mu nkambi n'abo hanze yayo, keretse rimwe na rimwe habayeho kwimuka kw'impunzi. Uyu ni Ari Hasani Ngamije ushinzwe uburezi muri aka karere. Nta kinyuranyo kibamo kuko baba bo mu nkambi n'abiga n'abari hanze y'inkambi bose biga mu ishuri rimwe, biga porogaramu zimwe kandi mu mitsindire bose usanga batsinda neza. Ubwitabire bitabira nk'abandi bose, ikinyuranyo kibamo iyo habonetse bakaziyo bavuga yuko bagiye kujya muri Amerika no mu bindi bihugu, cyangwa iyo habonetse ikibazo cy'impunzi muri rusange wenda habayemo kuba bahinduye cyangwa hari uwatashye yagiye iwabo hari igihe ashobora gutaha ntuzamenye yuko yatashye. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ivuga ko impunzi zitabira kwiga nk'abandi bose, cyane ko kwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda ari ubuntu ku bana bose. Bihinduka gusa bagiye muri kaminuza kuko impunzi ziterwa inkunga n'imiryango mpuzamahanga mu gihe abo mu Rwanda bo bahabwa inguzanyo yo kwiga bazishyura. Nshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru yo muri uyu mwanya ahumurije. Mbashimiye cyane ko muri ba mudatenguha b'Ijwi rya Amerika. Maze rero mugire umunsi mwiza, amahoro n'ibyishimo. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.